Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. UMLE juga mau pelang konstituensi bak Synshar lingdo Thabah hakalai trik rempang arajar pausan letep kerteng menyakun siak election juga yang dorbar tawan jong ka khasihat atan masa district council nanong spung soyong konstituensi hakajing keran bikilar patai kubor bak Synshar ubediru kertong juga United Democratic Party ulong ba dalele ruem onamla banju Thied yaki Paidbah ada ka board Pisa banjab yaki election hendai kum ka parti ke Thied yaki Paidbah ada ka Jingieid ke majulong boroshikata. Jingieid yakni election MDC ngasiambet ba ngaburam yakan jok Paidbah ngalaya dak linti kadon ke election committee kadon sangut ki candidate bawa ki bakwa apply kani nare abukut khasau trik Paidbah ularai penjele mengai election kadon buram ya ra jok Paidbah MP kum kata hari komdon ka clash komdon ni ka panong meidi ka tinggal perjing mot si komdon kum kata nare kadika it is a democratic country. Anyone can fight the election, so ano ba? Baiklah, kamdon ni banong namdak banong kata dari head kucing. Iba kuat yale, kenyale, ni yale. Let's go to the election, fight the election. Wah, tapi council ni kadi namta ke imlang kasalang bapet lang ikish nong ibedai lang hima bedai ilaka khamtam e yukur sam kajingwan jonga do Paidbah wai ka mandate jangan nam tangan ni ka district council akwa man penklan cucu iki an berada don lupa man penklan cucu ni an berada don lupa keberada don lupa district council but anong EP menta tangna kerteng 22 soyong nong spung artli lupa ki hima nong spung hima soyong kadon du ka snat hima ka badai nanti nongwa motomor ka ba share lang ka border bat ka state Assam tanga kwa ba Paidbah badai hante ka snong te nongwa motomoro kindon ka jingsong sup nanti ka Thied nongwa motomoro tanga ru lightly himat mga kwa even stress himat paningkong kadi kum ka grassroots governance. Number 2 kuma baka party kabla bat ki isi party UDP kanika isi pladam plat ristom ban pet ya khoj ke suba baderu ka solid waste management. But number 3 kum ta geographer ma masters in geography ke majule kini mapping through GIS nakwa hi bakini kisnong ki hima ki ilaka ki badon hapo ka district council kundan proper boundary and proper mapping. Ini apa ni kebong nadu basdang ni kani vladep WD bat ke district council ex MDC kitrai kumno hendri menta ka jingwan de Paidbah ka ayang mandate nakwa hi mangan lum ngan lang ban penha susu mo with ka jimut perkhat jonga ba mo jing sempang ka jonga nakwa hi ban penwando susu ba kanono kam mangale abadai apo shinong ne badai apo kahima nginle pat Synshar ya kanono kam man ai kanu para apa shit apa syai bag Paidbah kinhun bangaru nganhun kamasim ha bangale chu Paidbah mo kum mga pan jika syan ba syan ng job kum tahing pa patray ya kanono kam apa shit apa syai every election is election nga tengok nang tough yun na tough hindi hari ngapai BLD ni nakalyang ka party UDP wan nakalyang jong ngilong prepare ngin pay pitang nagbanta jong we will go to election and give our best so yong de latib hi borobor kolong tahi ri mata ngi this is the love and faith of the people yang ya kayin ba ka party ta kum lai hi ni election emale ladep bagi Paidbah kum bolong hi imla ban thi ju Paidbah da ka Pisa hari ni Thied di Paidbah ka Jingieid MLA ni MDC
kaya so yang tika song shit ditunjuk di Paidbah sin melarai ngelarai tanganget ni election in long bikomta ndak Jingieid ngin le Paidbah ban persutu MLA and MDC in yet system bat ngaru dak mesim ngsurit ngapan ke jikashan ni Paidbah bikin ai lak tak jikashan nak tak dikit em ngang anum jer yang party ngaborom dut ikini political parties da nganum kran is pangno party manang no and ringin kran med ya ke party kepada macam United Democratic Party kumulaong mane bari sponsor babun anak pun kan cucu gian bari kum ke isi mane kala kan sepang grassroots governance tang na kerteng ru kelas tunat plat in ibor ai dor bar snong start from scratch mo tengin ai ka bor ai ki dusa council ai dor bar snong ba makihi kin pet khambha bedai bahasnong bat kisara pres police council kumta tetet kran ni belada ngi bakla PC jong bayelam hi dai da party UDP no so ko biang pada hatu kapor mondong man kran than ke bede ba party UDP kai na du president na du ki no kit kam jaka party bade po state la partai company kadi ka jingkwa ka jonga tanga nglawan nang tu syahmat then only I will give my best for dari Kajat Benrio kumutang MDC. Kapor kaladei bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jingieid Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ei ka thong ka bakidon ki ei kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpuwai tarik urampang arajar arpsa baik yang ini ke program markman pat ki kertong